Pini Boitrangso Municipal Board angkang along Ward number 4 pen. Nang itu media kortiapan kecupalam tekelah hello. Pini karbiang long adang pielo. Non ke bangji jang mi putar sirket put ke jok ya putar kalong si. Ya semet pet nili iek ben karbiang long arapan pacini kangtung lah hello. Lasi. Ilitum dak sona partido lo ba penangan arada tum ilitum non election mane kangwai yapan abang pula bakso non hadjong a partitin ben stame ilitum keteglong lo stame la bangso bangke nili pudai bangke ilitum kamatha nangi sido basi isi sarlam tedo Konatma irit kitu hadak sining tadu kasi karbiang longarat pini kidam tanga long pen lang dam na po ilitum ningkan ko an penone kongres si karbiang long cari lo bontame ilitum kejet hek long bangke karbiang arat ulo dangte ilitum dukpi laso posi pini karbiang long arat ke ongdung arat ke Bharatiya Janata Party long kopia posi dudunang kokma ulo dangte ilitum kacuci ni bangke non sikilong la asini lipudai bangke the first time Kongres Sorkar ningkan kalau ne cari lo bonstame the first time pudeli puda bangke pini kiduk wo karada phan every member di anutin abang tuolo tuar luar tunga phan turi sirket pendang lo wapen acik lo yon bang haro krihni rapoket atangka kipipon pukelake kecing si asorkar Bharatiya Janata Party kacaria long si kelong lo pusni lipi ati kidam tangko ana sorkar lo ne cari lo bontal labang su kiduk wok radaphan anutin kauna long poisa ke tapi puketa first time lo pusni lipi lasi pini Bharatiya Janata Party long kopia posi ilitum laan muluk kacituaret ulo tangte kilong dun doko kapot lasi ese karbiang long pini Dr. Tuliram rong hang stame alang li phancuru reune alang li kilit mate alang li kayapon ali leadership na jok pini kidugo karara long asap to beda tangkas tabai acik lu jonwang mane long pon lo lahelu ni lipu jike pen hini long alam lasi pudamji ilitum theglong lo lapen kacinia bang lasi pini angkang pialong lasi sar ke ingnam sikirai mekar ke sar sikachongwai ate mekar arat ke upilo pulo dangte konar ma phangit konar ma phangke dok haladak culong popu aning cepe thesi lasi kumada sar phanma aning ke jethe lasi halaswa sar long si dudun ko pulo dangte pini laswa ajoine pensi pini karbi anglong arat Bharatiya Janata Party long ongdung 80-90% amunit pini dokok yadim ladakan lasi langdam nang gilitu development pini pencalekan injai kali Kongres Sorkar ningkan poket aprang pen kirulo bonta pini labang sto kiduk wok arat along alang litum pen along ta nili Kongres tum hantu jetsemet puji alang litum along isia skim duk non anda peklang une kalau bangsa skim amen de pudam pulotan te 20 point program positif 20 point program skim kalau bangsa skim anda peklang klik kalau bangsa skim amen pensi ningkan ko ano ne Kongres tum kacaria longkela tum lapen sikikila ate hala bangsa 20 point program hala 20 itu skim amen ke lake government to tell you masih lagi implement lagi kasetel bugali la bang implementation implementation bulletin ko ana ningkan lo bulletin tela baket 1964 ningkan si
labang so 20 point program ta implement dak jela puja lasi nilikar biang long arapan ta cuning ri lapen ke thang kang tung lai hello lasi ke ong dung rap pini kopia polo pula bang solam non kini si Bharatiya Janata Party lapen aku isi pudam lo teng te kar biang long lo stame non kikibom Dr. Tuliram Ronghang leadership hoi pen ansi ilitum grass level made kidu gua karada long labam swa askin kelong sini di pudan ki